Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Naindi nisa sia Vilingi wa Mauvoo saa 3:30 itile ndatika imwe naindi nona nisi afika saa 3:30 ka mondele masama abilika yomeloni wasua ane masama ilu makumanyithia kila chakiteka muthenya muima vandi itu ya Kenya na muno ile mbeta yitu ya ukamba kabinaka amanyiwa alama na KCPE maendera kulika klasi cha form 1 na indi mambe olivoti kwe muthenyani wa umundi matuku eli mwai wa nyanya mwaka ni wa ngili ili na miongo eli na imwe na indi ni wa kwambelelia nitawera Kithuku wa Nzomo na ninake Sharon Ndinda kwanzia ya meko na a ni amwe kati wa Mauvoo ala ni kumbanisye ala tukumbanisye ni vamwe na Faith mumo ulona tongwete KCPE mwaka muthelu kwathana kutongosya KCSE manyiwa ndi wa kuma mwingi kaunti ni akitwi kwenda atethewe kulika form 1 Komishona wa masaku kukule ene ndimati ya miamulo ya kusi ya corona na manyiwa alama na KCPE kwambia kulivoti sekondari umundi Vilingi wa Mauvoo ni na udhocha ngomanyithie na indi tunena ni kwisila ile 3-9-1-5 isune namba yotumani mukuve na vainde vi ile 3-9-1-5 na ndeni wa mitandao ya mikomokanile via Facebook ni Mutongoi TV, ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na mutandao ni wa YouTube ni Mutongoi TV official na indi YouTube yambia ni kana mumanyiwa ulona tongweti mutiani ni wa KCPE mwaka muthelu Faith Kawe mumo ni walika class cha form 1 skulu ni wa secondary wa Kenya High Faith na ula wa kwati max mana ana miongo 3 iyulu wa max mana 5 mutiani ni wa class cha nyanya ni watha na kutongosya mutiani ni wa muthia wa class cha form 4 kana KCSE aimina masomo make ma secondary na kutwika andagitari wa uthinzi wa mamutha mamwitakiliko kana neurosurgeon. Benjamin Mwaka ni wako tuvingo ya Vilingi wa Mauvoo na ilivoti. Wazazi wanaingia sahihi. Sukulu cia secondary Kenya yonthe umuthi ni ciambisia kumathocha mathiwa milioni 1.7 ala mavaniwe kwiyandikithia na class cha form 1 isezo ila yutoiwa kuvikia wakatano chumwani ki Faith mumoka we mumaniwa nambe mwe Kenya yonthe thina mutiano wa class cha 8 mwaka muvitu ena max manana na miongo 33 skulu ni wakale mwilu kwa makueni umundi ni weyandikithia skulu ni wa national wa Kenya High vamusini lovi na vala wa vidwa kana yu edho ayikia viti kutongosya ingi Kenya nzima mutiani no wa KCSE miaka inayokite. It's just to thank God na kuvoya nende kwekanesa. Now, when Form 4 results come out, I still emerge top. I'm expecting to also top in the KCSE and also break the record and set points that have never been set by anyone. Faith wetakana ekia viti masomoni naye na mwikio no kufikia kuyanisia ndoto yake ya kusomea maundu mandawa kana medicine na etina kutwika ndakitali munene wa uthinzi kana neurosurgeon. I want to become a neurosurgeon and pursue medicine abroad, especially in the Oxford University or Harvard. Tamusei wa Faith nigo neno tano muno kwanza nondo tunone kunena challenge bearing in mind kuna issues ya corona na maundu mengi na economy yetha ithuku na kwa etha ndina we museo lakini itodonga mubea nondo kwanga nondo at long last Faith ni wanjiunga na skulu na tuenda kwa shuasei kana with the cooperation nondo skulu ni mosiei mwalimu na kana na tuenda mashua kana will transit with the same and the girls will leave this school very proud kwa uni tuikwata kana ni makauma na grade nzeo wosani na wandikithia wa mwaka huu ya tianzi ya matuku ya mitandao wala Mauvoo mathiwa mayetu nthini wa NEMIS ono uwe wa serikali ni aikithia na maskulu meyumbaniti undu vailite
no kana kwikithia kila mumaniwa no akwata mwana skuluni wa secondary wandikithia uu wiuka ivindani vivyo vya corona thiende kwikinia muno va Kenya. Nundu mogete witwa new environment twito na roll out the challenge, but tukikabitha nela tuthira imani kana all will be well for our students na mo maende na kusanitize hiyo ma keep the protocols ila inanganirwo ni the Ministry of Health. I think all will be well. Nundu cia nengeto term dates na ni ciese kana muthenya wa monthi ni ciulika klasini na kwa wini twikwatia kana ni makwithia meaniwe na malike na monthi wiyo ni tukomana na ciana isu na twinena nacio. I've already gotten a guest speaker ukunena nacio ni kana withie ni malika school mesi moka kwikata na kusoma nesa. We have situations where people applied for transfers and these have been accepted but they are going to their original schools. And so this is going to cause confusion, waste of time. So where this has been accepted and all you needed to do to ascertain that is to check under the transfer section of the admission. Where this has been accepted, parents should check and go to the right place. Ano o mayandikithio na form 1 na gumu wa kisomo umundi ni wongela kwa siumo ile lungu ya wandikithio wa mathiwa ala mavaniwa kwika mutiani wa KCPE na KCSE wa mwaka wa 2021 na yu isesothi ivaniwa kuthela matuku 18 ma mwai o mitiani ivaniwa kwikwa mwino wa katatu mwaka ukite. Kwa amathiwa ala mekwatia miana ya class cha form 1 thino mwambi wa masomo mo ma secondary kwi umundi wikwacho kwa simoni kana meithwa maiki ya viti thino lunguthi ya miaka ina ya masomo ma secondary no kana kwithwa ndu makwatwa kwa misio isioni la maumite na nthi ya Kenya kwa jumla. Ntilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va skulu wa St. George's musini wa Ilovi yanitwa Benjamin Mwaka. Twitiana na Benjamin Mwaka ni kana Robert Motambuki mumanyiwa ndiwa na ula onekie mutiani wa KCPE mwaka muthelu na akwata max maana atatu na miongo muonza UN avia wa kukosa kwa skuluni wa secondary kumana na uchaka mwanaka na kalake na ukuu wa miaka 15 kuma wodini yanu ni mwingi ya katika untini ya Kitui ketito skuluni wa secondary wa Jamhuri na yuke elesya kayena wikwacho wa kuthi form 1 nondo vaimundo ukasomethia Motambuki ni waumia wetano kwa andu mango ya ulau kulikilela kati na kumutethesya kuyanisa ndoto yake ya kutwika engineer. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma mwingi Lina Musangi nukutuelesya. Mumanyiwa umwena ula ni ndiwa kumangaliko seo tuini waka ila iwodini ano mwingia katika untini ya Kitui kwa ati wake kuthi kilasi cha form 1 kavindani kaa manyiwa angi maende kuthima skulu kivathukanyo wiku andu mango ya ulau kana well wishers. Mwanake ukwe sito Robert Motambuki na ula unakwatia maxima na tatu na miongo monza na ito skulu ni we mwana wa Jamhuri haende siye thi skulu uwata itina wainya kuito mwaka muthelu na ati wasovyo ni wasoso wake ula ni mukuu. Motambuki na ula ni mwana wake alikuwa siana 5 kana second born ni wa mai andu mangonzeo mavikie kumwiwia tena kumutoa skulu ni kana ndoto yake ya kwitho engineer na kutethia ngendu wane muthenya umwe ikiania. Amaziro ni Robert kule Motambuki kigala na susu kana orere siana sia kwa na somea skulu wa Emmanuel alimu ni mwana ndevezia mwangwata kwa ntumu ya wako kwitho engineer ndiko na wati max manardon miongo monda na mama agi agwi mwaka angililita miongo ile na aka nyumba. Susu wa mwanake una ule unasomea skulu ni wa Emmanuel Academy ni wasekana unavamwena kukosa utonyi wa kutoa mwana o sukulu lewa kwa ya nothina. Aeto ni waka wana mwaka wothelete wantheni wathelete mazungi wa na mahemamba na tuicho ya na ke mwalimu munene wa skulu o Mr. Onesmus ni wasekana itina wainya Robert kwito ni mosi mwanake o na kumusomethia mana sukulu ni o vamwena kumuthoa ya liu mena usuwe wake.
mwalimu uyu ni wakule andu mangoya ulau malikile na kutethesa kutoa mwana o sukulu na kukulia well wisher kana mundu wa ngonzio alama tona kumela na kukatethesa keda nikazi kia wana kumina skulu wako na kuithia na maisha masio baadaye kwa ni ngukulia na nitukulia kwa ndaye wala matona ukithia matona okoselela na kukatethesa wala tukabikiti PCP nilipata alama 377. Nilichukuliwa shule ya Jamhuri High School. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumoto ine wakai muingia katika untini ya Kitui ni Lina Musangi. Na indi twakwatana nitukwikithekana mundu da mutambo kinwa vikia na kusoma na ni utano muno kuona already kwiandu maende na kutethia kwiandu kauta maende na kutethia sia kamwana kau ngariko sia ngurubu sia WhatsApp andu no maende na kusevya ngurubu sia WhatsApp andu no maende na kumya okila kinini mena cho kwikithekana kamwana ka ni kasoma kou atongoi na andu alangi onthe mango ya wendi na ala mevata na kisomo nondo kisomo ni cheni tukwatani na kufikia kutethesia Robert Mutambuki athi form 1 nukona ni kamwana kena viti nondo kukwata max 377 kana maana tuto miongo muonza na muonza ni kindu cha vata muno kwau tutethia ni sei kamwana kano kasome tutiane na Mauvoo asu fala komisana wa kaunti ya Masaku John Odego ni waumia ukani muvyu kwa enendi ala mate kuatia miamulo ya kusi ya kunyaika kwa uwa tulinyutwa corona ayasha kana ni makosi wa matambia makimia Odego ni waweta kana ikumbo ya kana ya uoni ethuku muno aithingilila no nginya enendi mate ya mia kutangi ya mathayumo mwandiki witu wa Mauvoo kuma kaunti ya Masaku Daniela Mwangala na Ingewa itina wa kwethi wa andu aingi maende na kuleleka kanda na kuatia mitaratara ila yikitwo ni silikali kusila muveani wa utheu na uima wa mwi muno masokoni na ukalikoni wa ukui yu county commissioner wa Masaku John Odengo ni waunya ukani muvyu kwa enendi ala mate kuatia mia daweta kana misako ni kutwaiwa kundu kivathukanio va musieni wa Masaku. Naendelea kushika doria kuwakamata wale ambao watakuwa wanavunja hizi sheria na tumeendelea kuwakamata, lakini unakuta ya kwamba baadhi za watu bado wanapuuza. Unakuta ya kwamba bado wanarundikana, wapeani nafasi ile social distance hawaweki. Watu siku hizi wamesahau, wamezoeana kuoga mkono, kuogesha mkono. Unakuta ya kwamba hata wakiingia kwa kituo ambacho watu wanakusanyika wengi, unakuta maji imewekwa hapo nje, inakaa tu hakuna mtu anataka kuosha mkono. Tusingatie hizo ndio tutakuwa tukikabiliana na hii ugonjwa na ndio tutaiweza. Odengo ni wathingilila kana ikumbo ya kana ni thuku na enendi ni mailite kwithwa memetho na kwisuvia nundu muthembo wa tulino twa corona wa Delta variant ni muthuku na enendi ni mailite kwitha memetho kenda kuolanga utalo wa andu ala maende na kukwatwa ni wagusu. Wakati huu tuko na ile variant inaitwa Delta ni mbaya zaidi, ile fourth wave ambao sasa imefika kwetu ni mbaya zaidi. Na jana wale ambao wanaangalia runinga mnaona ya kwamba tunaambiwa ya kwamba ukienda kwa hospitali hizi za watu binafsi, yani private hospitals, utakuta ya kwamba bei ya oxygen ni ghali kabisa. Unakuta ya kwamba mtu anahitaji mitungi karibu 2-3 kwa siku, ambao kwa siku itakuwa ni kama 35,000. Na hiyo ikiwa wewe ni mtu ya kawaida itakuwa ni vigumu kujimudu kugharamia, kwa sababu bei itakuwa ni ghali zaidi. Kwa hivyo tufanye vile ambao tunaambiwa na wale ambao ni wataalamu. Wengi county commissioner ni wathingilila kana mungu wa kulea kumalanza ula wikitwo ni silikali ni walite kuatiwa omwe na ilavu kuatia masaa mauvingwa na kuvinga. Tumeweka kanuni za mikutano, na kwa wakati huu mikutano zozote za hadhara zimepigwa marufuku, na kama tutapata watu wanavunja hiyo sheria wanakutana, basi hatua zifayo zitachukuliwa na watu watakabiliwa na sheria
ile imewekwa. Ni kulikanekana utalo wa awau alama ende na kwa tuni wa corona uende na kuambata kuicha na kuitu va nthi ya Kenya. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masako. Umundi ni wo amanyiwa alamaneke motiani wa muthia wa klasi cha nyanya KCPE mwaka muthelu mambe ya kulika maskulu ni ma sekondari. Livota witu kuma Kibwezi kauntini ya Makueni Kennedy Mulinge ni wathiu kama skulu ni kauta ma sekondari Kibwezi omeloni wa sua mvala wa kusi ya namba nene ya manyiwa alame olika form 1. Otondo ukutwelesya anikana maskulu maingi ni maende kuatia mia ya kusi ya kunyaika kwa uwawe kwa ya corona. Umundi we muthenya wambe wa maniwa lamaneke kilasi cha nyanya kwambisha kwiyunga na maskulu ma sekondari. Utalo manene wa maniwa ava sub county ya Kibwezi milono siwa county ya Makueni ni malivoti maskulu kivatha kwa nyomevo alama kuthina kwenuka na alama ukoma. Skulu ni wa kuthina kwenuka wa mekojoni ni umawa maskulu alama kusia utalo o manene wa maniwa vala manene wa skulu Gabriel Kisiula waweta kana kini kumena na muya ula wikitu ni movea wa kisomo kana kilamu maniwa amina kilasi cha nyanya wa ile kwiyunga na skulu sia sekondari. Muthenya wambe tuthithiawa na ciana bingi ile report ya muthenya wambe wa form 1 lakini umundi ni twethiwa na ciana cia thengea kusia class keima na approximately ciana ta miongo na ona vala pe muci inenuka ni kwitha ite yumbanĩtie kwianana na undu form 1 mailite kuripoti mailie uwa wa COVID-19 wende na kuna oti kila muthenya metatatala kusie wone yonekeria atewa anene mama skulu maiweta kana metatatala ene elangilwe kwekithia mani wala meolika form 1 alangi ni asoveku maskulu ni tusobetie metalatala undu wa ciana isu kula cie thambe ya moko skulu twiyumbanitio kethia kwanda kikemwe ciana thiana no ithambe moko na nituyite matangi meki bathukanganio za wa kila klasi na kuu katikati matangi amwe ma lita ngili emwe na ange ma lita yana na otondo kula kuunge kwe mebeleki kula ciana cio thambia. Ona uyovo maskulu ane mekwisila umwa kwikithia kana mandiwa ni mekala matanisya maskulu kumana na kwitha vatailasi na nombasi ya ukoma mbeanu kwa maskulu maukoma. Tukiangalia mabweni, tuangalie jumba la mankuli, tuangalie pia vitu kama madarasa, tunapata kuwa tuna changamoto kidogo kwa sababu shule hii imekuwa kubwa suddenly. Wakati wa 100% transition ilianza, ndio shule ilianza kuwa kubwa na ikapanuka. Na tunapata kuwa tuna changamoto kwa sababu hivyo vifaa vyote ambavyo vinatarajiwa katika shule haviko. Utalo wa maniwa alama ulika maskulu ni ama sekondari we monene alimonene ni meolasimika kuandika alimu alama ivaone ya sei valame enda movea kumandika alimu wa TSC kuangala utalo wa alimu nekana kuikithia maniwa ni makwata kisomo kila chaile. Alimu alama ile kwitha meskulu nesu kwa ile kwitha na alimu 58 lakini yitu unena twe serikali tunengeta alimu 200 tukanibiwa ne alimu 300 na ta principal ni kulia TSC itonde kwekia biti inenge skulu ino amekuyone alimu ne kana tutonde kwa wa moyo wa kuandika alimu BOM. Asiai namo ni mawetata mesilile vindani yumu kumomba nyamaniwe maiteta wa COVID-19 ndoma kunete muno kiukwati. Kumba ni omwane vindani mavinda ni muno nundu wa COVID-19 kukwata mbesa kuona thina lakini nitungianga imuvea ni kwithwa nutu tonethisie twatona kumbanya kindu chonthe kila mwana ititwe ndine wa admission letter na nio alimu ende bau bange me utusovea ciana oivindane ya COVID ni me utusovea ciana kumana na kuthengiana kwa tamu cia kusoma cia yani mendane ne mama skulu kumanenga mwana na kumetikilia kuiva mathiela matile ombola maiteta kana maitho na ivinda yani ya komanda fees.
upande ni wa school fees ni kwitha itamu ni thengea niwe muno keko walimu ni matumesia ukethia no twaiva o school fees tukaivo oilungu kwa ilungu withi wa wio ni kwitha yetupine niwe muno asia. Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni, ninye Kennedy Mulinge. Tuwa kauntini ya Makueni ni kana Minister Muveani wa wima wamwe Mutahi Kagwe nunawetie kana Makueni ni imwe kati wa kaunti ila siende kukusia utalo munene wa andu alame ukwatwa ni wa corona. Ivindani yeyu maskulu mende na kuvingua na sianile na mutiani wa KCP kulika ndeni wa maskulu ma secondary muisyo no wende na kukusiwa na yu tanzemwe ya kusia muisyo o yu ungami wa skulu wa secondary wa 8 wa mwani ulawi kauntini su ya Makueni novendo ye metelatala ya wasani wa siana mwakani o Caleb Chalo wa Mutunga novikie skulu ni osu na atumbanisia ngewa ino. Amaniwa alama naamini ya mutiani wa kilasi cha 8 mwaka huu mailivoti ya mbe skulu ni sia secondary ndeni wa skulu wa Mwane Girls na vaani vo 8 alama neti to skulu methewe maivikana seimo ndeni wa kilato kita admission kakavindani kana valai kuwa ya corona ya mbisye kwekathea na kuonania waimwe kwa imwe na mwalimu munene Joan Moshina wa skulu ni malasimiki kuvendwa makina mawandikithia wa ciana hii amaniwa kuma ilovi maivika mambe kwa umunthio na eseso ye kuendeya ngina amaniwa onthe mana na alama neti to kuvika otondo unuelesia. We received our first students from Nairobi. By now, as we talk, that is 11 a.m., we have already admitted over 190 Form 1 students. And we expect that by the end of the day, we shall have admitted more than 350, and maybe the rest will come tomorrow and spread over the week. Itina wa kaunti ya Makueni kwikiwa nthini wa kilato kita red alert kumanwa nekuwa ye muisyo ya corona kwitha isambaiye na kuka na muthemba ulo kwitwa delta variant. Yusukulu wa Mwane Girls na uo nthini wa kuandikithia amaniwa ma mwako ma kilasi chambe kana form 1 ni wambisi ya mitalatala ya kwekithia kana skulu ni wakuna mungu kalino kala kaetae wa corona va nthini wa mwithiluko ma sukulu asiela metho mayete ciana cione malasimika kweva mbesa kwisila vala vengi na ile ikwatanie na skulu na kwitha civika vana kukolanya fees kana kukolanya mbesa ila asiaime kwitha mayevya amaniwa mo cia mwaka huu kana cia tamu oingi skulu ni wikite matambia ma kwikithia kana ilasi na kula amaniwa mekwikala ni kwa vuvandawa kana ni kwa kilatu kita fumigation kavinda kuthikala kange tanzie mwe ya kwekethia amaniwa ni asuviku. Tulianza kwa kuhakikisha ya kwamba madarasa yote yamepulizwa dawa na pia dawati za wanafunzi tulizishughulikia vilivyo ili wale ambao wanazichukua kuanzia muhula huu wale wa kidato cha kwanza waweze kupata dawati ambazo zimepulizwa dawa vizuri. Oingi mwalimu ono no wetatamethitwe na thina wa kwitha mumaniwa yumawa ni andu mo kwa wingi kindu kila kitumie mayeke ya mukaso ndeni wa kwekethia ala metha mailika sukulu no ni mathimo vyovu na kuyiwote vandu va kwekala. Our greatest challenge today is that parents are coming in numbers. Most of them are coming with the small babies. One student is being brought by more than 5 relatives, and we are not allowing that. Amwe masiai hala methiwe mayete ciana sukulu niu. Nilitoka saa 11 asubuhi, nimefika hapa mwendo wa saa 3:30 hivi. Nilipopika shuleni nilipokelewa vizuri sana. Jambo moja ninaweza kurecommend of the school is that the protocol of COVID-19 was well observed. Ni musipa mwane kana kambe kasome abake form 3 na kaende nesa na omonde ninoka kuangala wakeli my second born oka ku report form 1 ila to avikani na tembe school uno na kuende nesa siana nisiopokewa nesa asimepokewa nesa. Vile niliingia nilikuwa it's good, it's a good school even by the look of it. Mutongo TV kuma Mwane Girls nde report ya Vilingi wa Mauvoo wote kaunti ya Makueni neta wa Caleb Chalo wa Mutunga.
Na tuisonga na mbele kana ofisa wa kuthinikia maundu ma ciana sub-county ya Masaku Emily Kimanzi ni waumya ukanyo Mauvoo kwa asei alame ole utwa ciana cio skulu kavinda ka amanyiwa na manekie KCPE mwaka muthelu maende kulivoti skulu ni cia secondary. Emily ya cia kana ciiko cia asei kwema kutwa ciana skulu ni itina wangusanisio cia misita ciende kuongeleka undu ula waumania aya cia ciana ni ciele kukwata kisomo kuyanana na katiba kava Kenya. Mwandikitu wa Mauvoo Daniela Mwongela na ilivoti. Afisa wa kuthinikia maundu ma ciana sub-county ya Masaku Emily Kimanzi ni waunya ukanyo Mauvoo kwa asei alame kwa mautwa amanigwa alama nekie mutiania kilasi ciana na maskulu ni ma secondary ndaelesekana ona kutwika nthini ende na kwikumbelwa ni mavinda momo makiukwati asi onthe ni mailite kuatia mwe wa serikali wa yana yulu wa yana. Kila mundu no wisi pala tuisile vinda je kwa uno se okethanwe musei wa mwana ukaiba ya sukulu ukathi unena mwalimu Ministry of Education ni ise ciana ikakuwe sukulu no uthiuke nene abu sukulu ni ukacia kuiliona nona na ngai bake na kina na pia sukulu yuko na day school which are free almost ndo iba kindu so ando ase no manena ciana cio because balanye ni thina wa maundu ao nthe nondu baina communication andu ama yu nenani makaeleanwa as a family kana iyo vinda yetu ina mbesa no ai day school kana no tu ina mbesa ciana na tu tukone mwalimu tumutavye kwa that conversation ni yoetevo na ni tuenda andu manenanie ona ketha maniwe for the sake of ciana ino lazima manenanie. Afisa u ni waelezekana ciiko cia sei kwa mautwa ciana skulu itina wa misio kukusia ivathukanio ni ciende na kuambata undula wa ukemea muno ndaelezekana ciana ni cielete ukwata masomo kwanana na katiba kanthino ya Kenya. Katika muvea wa kisomo kwa kila ngwenda kuyasia ni kana sheria katiba yitu ye very clear the Kenya Constitution ya 2010 kana asiei eli no lazima mose majukumu mo makwea ciana cio wetha meva mweka na ematianie kwa hiyo bo wako asianye nitwa atianie na enye na movie yo ni na atwa iwe na kwa ina atwanie ciana yesu na ciana yusi angange aba katika kambe yote exide zone wa mama one wangania kwa ikathine abu katika kwa hiyo ase yala mwena tabia isu nito mumanda na nondu ciana cienu citinda ba cia ithe akwande onde vya skuli nya kwa waendie watwa iwe usiana isu ni tu mumanda kana tumose matambie make sheria wioka trawasiangi kwithiwa mena utulu wa utwa ciana maskuluni ma secondary kavinda kala mamina kwika mutiani wa kilasi cha 8 unula waelesekana yuni matona kuvikiwa ni koko kwa miao na kuose wa matambio momu maki miao. Ni tuende okwata cases cia ciana ciokete reporter cia imo especially kula cia matianie ithe na inya ciana isu ni ciithitwe yuka bana ni ciende kuka kile vinda kustaka acia imo kana kuma acia maemanwa acia yasu ni maikie kuitethia especially katika muvea wa kisomo. Daniela Mwongela, Mutungwi TV, kumava maofisini ma kuthinikia ciana kauntini ya Masaku. Ni ngewa ye mwanya ya Daniela Mwongela na yambondwa nthini wa thiumo nthini wa Vilingi wa Mauvoo na indi mwendo musie ciani ngona undu andu aingi maende na kunene yulu wa livoti ila ya kalaka mwana ndiwa kuma kwengale ko ciano mwingi ya kate kukethwa no kwenda kunengana utethi waku kana no kwenda kwithia wivikia musi usu nena na ituvano tuma utumani waku kwisila ile 395 ile 395 na indi wavikia na kutuma utumani waku ninguona na nituma nyondo tukweka wisethia musi usu kana kamwana kau nikakwata utethi ulo kwenda kumya kwa tuma utumani kwisila ile 395 and then wa Facebook ni Mutongoi TV ndukathi basa nisi wakethete. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya cia andu makwa mea ni kwa umani ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitumitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako
Chivano ndo waku kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia mawiyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wenewe situ tala wanai ukweta ake kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwese evi ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bate mando siana sieseu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo ndeto tuma SMS waandikire skiza na uyatikise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Saa inya na ndatika itatu cia utuko nende mwanda museisia ni muvyano ndo wa kutambanya na kwa na indi niona andu ingi mende na kunena muno kwera na Mauvoo la twende na kunengelele Mutongo TV ni Shandrak mwandiko kuma mwingi centro kana kauka tena musiei kalia kusoma atongwi ala twasa kuye ni mutula muti na indi ngete kewela neteria siana taisu na indi nilivoti yesu ya Robert Ndamboki kana Mutamboki kukethana kwa winu kwenda kutethia na nwisi andu ingi nimeasia manengwa namba indi usethia manengwa namba yesu yondo maika ku alamu kwenda utethia isile ndeni wa ile tatu kenda imwe 5 ndeni wa namba itu otumani mukuve na nengwa na utumani waku na indi tumanyondo utonya kufikia musi usu. Twisonga nambe na Mauvoo metunikana siana ila inaiki mutiani wa KCPE siende kulika skulu ni sia sekondari asi kauntini ya Mombasa ni matata kumana kana ni matata kumana na kuambata kwa mikalile na indi kuoni kumana na ukuniku wa ukwati ulone tueni wa corona otondo ajali na mose ukuelesya ni kana asi ni makule serikali kuvingwa ukwati wandhi kwa kuvetanga imwe ya miamulo ila yeketu ya kusi ya corona takafyu. Muthenyani wa umuthi niyo amanyiwa alama nekie class kya nyanya makwambisia kulivoti skulu ni cia secondary asi alama ena ciana ciuthi class kya form 1 va kauntini ya Mombasa no maende na kumbania ciana cio vala aingimo malalamikia ngalama ya mikalile kuvanda kwa kiwango kinene maiweta takumu muno kavindani ka maende na kumbania ciana cio wazazi wako na shida ushasikia corona inaleta shida
makazi hakuna, watoto watakuja shule, fees shuleni wanatakiwa complete zile fees. Ushaona, waziri alisema tukakae na headmaster, ushaona, tukubaliane vile ambavyo tutalipa, lakini headmaster atamweka mtoto pale bila kula, ni ngumu. Kwa hivyo serikali kama kuna ule means ya kuchipu ile wachipu ile, kama hakuna utasikia, wacheni tumie, ndio hali yetu ya Kenya mpaka tuikubali. Oingini makulia serikali ivikie kuvingwa ukwati wanthi vala mawetata maende na kuumia muno ni kukosa wia. Na kweli korona ni twanangia maundu muno nundo na mabuku ni mavandi mwana enda ngili 30 kuthi na kuina wia ama wia maingi oyu ni monga mitwe serikali mumandondu muntu ika jamani kana school fees usu nundo no ya kidogo nundu we yulo muno na watatu linganisho oyu na korona etokite bena tofauti kumu sisi ondu muikana na ito ni kuthuku muno. Muthenyani wa umuthi niyo amanyiwa alama nekie class kia nyanya movike ya kuthi skulu cia secondary kana form 1 kaunti ya Mombasa asei ni malalamikia ngalama ya mikalile kuvanda okavindani kau atandithia mavuku ni maweta kana asei aingi tameyumilite ndukani cia kuwa mavuku vala maelese kana asei aingi ni malalamikia thowa wa mavuku kuvanda muno. Kwa sasa wazazi wanalalamika kuhusu bei za elimu ziko juu kwa sababu uchumi unasema umezoroteka sana kwa sababu ya mambo ya corona. Sasa mtu ni ile anajiforce kuja nunua, lakini yani bado anachukua tu kama kidogo at least yani mtoto asikose kila kitu. Ona vamwe na asi alama tatonya kuwa mavuku ndukani ni meyumilia kwa wingi ndukani cia kuthoa mavuku alama tumiku kwa thoa munini. Ni bei ya vitabu imekuwa imepanda, alafu wazazi pia wanashindwa kununua vitabu. So mambo yamebadilika kulingana na venye watu walikuwa hawafanyi kazi. So ile pesa ambao wanakuja nao ni pesa ndogo, alafu wengi wanakuja tunabadilishana vitabu na kitabu, alafu wanaongeza pesa. Tunaona kuna wengine ambao pia hawajiwezi paka inabidi tunawafanya kama mbaya tuwasaidia kulingana na mapato yao. Sasa wajua sasa kazi hakuna. Hata sisi tulikuwa hatuko kazi, lakini sasa tunashukuru ile kidogo tunapata. So wazazi wengi wameshindwa kwenda bookshop, wanakuja kwetu ili tuwabadilishe vitabu na vitabu wanaongeza pesa ile ambao tunawachaji ya juu. Ngelivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuyuma kisuani tutheye ukamba vala utandithia sokoni wa Kangundo kaunti ya Masaku wi mwisioni wa kuthela kumana na ngusanisio cia muthenya wa utandithia na utongoi wa soko vala atandithia makwendekethia kunewa muthenya umwe chumwani wa utandithia na indi atandithia aingi ni maende kuthama sokoni na ala mevo mekwata vathi kana maitinda vo mana bodi mutesia novikie sokoni usua Kangundo na iva ningewa yake. Soko Kangundo ni umwe wa soko ile sikwatiwa kwithwa na tho ingi na minyo mingi ya uthoa indi mondo wao ntheni maende na kuemela na ndoto cia soko na sioni siende na kulea kwaila tingena na mama atandithia alama vomwe ya utandithia soko ni mesekana maundu ma utandithia va maende na uthea na ni mawona nyuma kwisothela kwa utandithia ethwa va yondungi utonya kwikwa na kusianga utandithia na nene kiyo wa business ba kuma mwaka miongo monza na monza kuko bika 2021 iwe na umye ba soko eno ibinda junekite we awaye museo na nikwetha kwina we undu wona business yende ogesa ithi ya mundu no kukwata mbesa akaumya bisi akukethia na kindu tona uya na kwitethia na ukethia kwake no we nguku indi juka kuma umundi ciana ila netiete ba soko eno ona nesi wiate imwingi muno nundu atomone chako yabe imundu wisaona kindu umya bisi asomethie kana kake ngusaniso ila si sokoni usia kwithwa na muthenya umwe utandithia nondu mola wende na utunga mondo ma utandithia sokoni unaitina na soko itwa Kangundo umundi muthenya soko na ndiende enesa nundu angandu aingi matungie soko muthenya chumwa na itwa leile na twina thina wa andu ala maumaze sindu kundu na kundu maike kwete nundu wake nundu tuina imani soko atandithia lama numa soko ningi na kuka utandithia sokoni wa Kangundo na moni maikete uvika na yu atandithia mena thina wa kwanya miyo na atandithia langi kwithwa alama vikite vanu anina miyo la menayo nayo ni minini soko ni atungiwa waambilija na wakana na ithu tikulia tikulia serikali atilili zoi serikali na kanzu itu tondoke kalikatethe ciana yi ikathukuma mawi ekujuma no kama mama kayate makobisi aya
atandwange manoma sia sindu mwala makaete siana yi iko kuwani yukumela ndatika nino siana yike ndo siona setie tiatu misiwo makoka ikalaba mana tumuthanyani wa soko atandithia lama vikiteva na nini atho ina mona nini na miyo ya uthoa nayo no menini kila kikuoneka ni mboka lakini imboka nayo iteto kwa mathoa meyo lukwithwa ite ukwatikana nesa kanitha mboka thiulu nundu sukuma kwetu twimanda mboka ikaya turaokea masoni ko baibandu pe mboka thikati ti yoneka uthana wa umundi wa ndunu na kwe ndunu kuyira wingi wandu nthini wa kithito cha kukile utandithia sokoni une serikali ya kaunti ya Masaku niende na ukula kulikila katina kusovangisia atandithia kundu kwa kutandithia kwithwa kwina mavia makiwe kulama ilete kwithwa maiya miyoyo na kukwata mwanya wa kutandithia indikio chokwe serikali ino ya kaunti ya Masaku kitheo kivunyanguka kwa mavinda maingi kabama kitwekana ni business na soko ithela na twoka twa nena twasele lui balanwa sena yini so ni ombo wa sindu yi nikena mone kula meikala mbweni sune ya nini sena hizo na ku pa bandu iteya sikitete ya madhangu kanzui kanzui zakie sindu hizi yake kanzu na sindu hizo kwa minda myake 18 sindu hizo sieba na ni sindu siko maasi andu athuku suka ibalanywa na alama tu yeme obalanya sena itongwe bundini na maitungiani wa bandu bamwe nikenda matethio wia mboka hizo oka bandu bamwe. Ripoti ya Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kumava Kangundo kaunti ya Masaku nyeneta wa Boni Mutisia. Tuma kwa Angelina twathi kwa Boni na ye katisi okithienge valave Angelina Mose valoko twelesekana muvia wa kuikithia wailu na usesei malelu ni NTSA ni watangasa kana siana ni sithitwe sikuneka muno kumana na mbanga sia malelu ni kuyanana na NTSA ni kana siko sionthe sia mbanga ile nethiwa mwaka ni mutheri wa ngili ile na miongo ile kilungu cha miongo ile yuluwa yana cha alama na atiwe ni thayu ni siana nini kuyanana na ofisa ula ungamie muvia Wodan kana Kibong ni kana kila mwaka andu vakuve ngili 3.5 ni matiawa ni mathayu kumana na mbanga sia isululu mota na ngali sikivathukanio boda boda itongwetie kwa kwika mbanga. Angelina tunengelelie ingewa Ankan Kibogog ula ni ofisa kuma muveani wa kuikithia ukuimwailu malelu ni NTSA niwa watakana kilungu kia miongoli yuluwa ya na kia mbanga sia lelu ni mwaka ni muthelu takia koneti sia na nini niwa watakana kila mwaka andungili 3.5 tamati ya wanithayo ni kumana na mbanga sia lelu ni na ila ikona sia atwa imatu mota vaisikeli na ngali kivathukanyo sia ukui. Katika hapa Kenya tunaona karibu ile tunasema 20%. So kutokana na hapa Kenya mwaka jana 20% ya watu ambao wanaangamia barabarani ni watoto. So 20% hiyo inakuja kwamba karibu 700-800 hivi ndio watoto ambao wamekufa. Na kuna wengi ambao wameumia, wengine wamekuwa walemavu kwa sababu wamegonga na gari ama pikipiki ama baiskeli ama lori. Oingini wawetakana atoimatu mota tamatongo ete kwa kuwete mbanga ii kwa kidungukia miongwe na yuluwa iana. Saizi tunaona kwamba karibu 40%, about 40% watu yenye walikufa last year ni kwa sababu ya bodaboda. So karibu 40% ni kwa sababu ya shida. Sisi kama serikali tunafanya ile kwamba working ile tunasema tunafanya na multisectoral kwamba tunataka kuwafanya au waende ile shule kwamba kwa sababu tunajua asilimia mingi hawajaenda ile tunasema driving school asa ndiposa za zingine hawajui kuendesha magari. Ainene iko manoni ya kuvingwa kampeni mwanya va kaunti ya Mombasa na ila yuko nya usesei wa leluni kwa isito tuvuke salama na ila yulenga siana sia skulu ni wawetakana serikali ni yikite mawala nyume mwanya makuvundi sia alimu amanyiwa na enende kuikithia kana usesei wa siana leluni ni wanengwa ivuso ye mwanya. Lazima tukianza tunaanza ile tunasema small, tunaanza kidogo tukipanua. So tunaanza kwa sababu kwa hizo mashule zenye tumesema tumefanya ile tunasema risk analysis na tukaona kwamba kuna mabarabara hapo ambayo watoto wakifuka huwa wanavuka kwa shida mingi. So kuna vile tulifanya analysis na ofisi yetu hapa ya region ya Mombasa ya Coast walifanya analysis wakajua kwamba kuna hizi shule tutaanza lakini tutaendelea kama tunafanya ile tunasema
tukipanua kufike kila mahali katika nchi ya Kenya. Simon Wamai ula ni munini wa director wa kisomo Kisuani ni waenda muvea wa osese ivamwa na muvea wa kuikithia ukuimwailu malelu ni NTSA kuikithia kanande leva siontheni siate yami yao ya lelu ni. Mombasa is a very busy town, and sometimes when I'm going on with my business around here, I usually feel for our children, because sometimes you'll find that they are struggling so much to cross the roads. And with such an initiative, I believe that it will go a long way in making sure that they are safe and they don't waste time, and also psychologically they are well taken care of. Ni kiathe kila atuika kivathukanyo kuma serikali ni nene na serikali ni akaunti ya Mombasa alimu mama skulu kivathukanyo mevikite ni kana kunengane uvano kivathukanyo wa lelu ni kwe maskulu ala meva kuvina lelu ni kana amanyo maviki ekwithwa meosuvioni na kuvetangano na mbanga sia lelu ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma akaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Thini wa Vilingi ndonyonekana Minister Muveani wa Iwanda na otandithia mwandu Betty Maina ni watu ayisya umbano na atandithia musini wa Ilovi kunenanisia undu atandithia matonya kwika kutethesya serikali kuokitana na watu linyuo twa corona na undu matonya kwisiania na ikumbo ya kana ya we mwisio na indi mwandu Betty ni wavikia na kukuli atandithia mati miamulo ila serikali yikite ya kusi ya kunyaika kwa wau. The government recognizes that the health crisis that was created by what we are calling the fourth wave of COVID, but it really is a continuation of the third wave. We never got out of the third wave fully. But this continued crisis could potentially overrun our health sector with increasing hospitalizations, and that could also worsen the economic downturn that we've experienced since the beginning of COVID in 2020. Our health sector is doing its best to manage this across the country in all facilities, ramping up oxygen supply, ramping up equipment for ICU facilities, but all of us recognize that COVID is still a present health and social crisis in the country, which we must all address ourselves to and be part of the solution. We in the Ministry of Industrialization are really saddened by the loss of more than 3,900 Kenyans so far to the pandemic. These are not just statistics. There are people who could have been potential industrialists. There are people who could have been suppliers. There were entrepreneurs, could be transporters, and customers. So this is really sad for the country. We therefore need to emphasize, especially in the context and to our colleagues in the business community, we need to emphasize the need to adhere to the health protocols that have been issued by the Ministry of Health from time to time. Na mutongo imathao nenekana Minister Mutethesya Muveani wa ukwimwandu wa Vinyandeti nutangasie kana nukukwata mbau amwikana mathao nikenda kwikithia uni mwailu wa Vinya anene yeki kavindani kala engwatanioni na FKF kwambisya ligi ya ikombe kana ligi ya ward ya ikombe skulu ni wake muni ukamba wa ya accountini ya Masako na ndi Daniel Mwangala nuvikie kiwanza nikiuna va atumbanisia ngeweno. Nini yumanitie ukwata mwika kuko mathao ni tanzemwe ya kwikithia kana ni kwethiwa na mathao masio ivinda yukite. Huu ni uneni wake mwandiki Mungamei Muveani wa ukui mwandu wa Vinyandeti ula uneni neto isu kavindani ka kuvingwa walani wa mathao skulu ni wake muni ula uyukamba wa ya accountini ya Masaku.
na wamefanya masiara kweli, anaingia pale, anatenga namba 10 katikati pale, ni launcha kabili ama ile Ovinya ni walesekana no kavinda kanini vala manambiisie Machakos County Women League na kufikia vuni maende na kuona matunda itina wa etu 10 kuma ile mbetani ya ithio umiloni wasua kana Lower Eastern kusakuwa kulika timu ni munene wa etu wa ndhi ya Kenya Harambee Starlets. Etu 10 ni manosi we kuma ukambani. Etu 10 mama manosi we kuma ukambani. Etu 5 moseto kuma Machakos County na maswitwa mo nitaoma dhimaka moseto kuma Machakos County from Machakos Women's League. Ela league yaka ya Machakos moseto kuma league nesu na mwasisi asumo siwe madhimaka dhaoke Sakafa na regional ni Judy Mbaye Watala Queens, Roda Ndhambi wa Kidhimani Queens, Remy Ravin wa River Queens, Lilian Kimaso wa Fantasy Unicorns na Awino Atieno wa Kidhimani Queens. Kwa ukinduketi changwe ni mukwa na siana sito ni siende na kwa swaithi za oke national. Nundu tuasisia mibila no ndumwe na kuthauka mundu no akwatembesa uthaukini wake. Na nikana kuikidekana mwana mume na natiwa itina mwandu wa vinyandeti engwatanio na FKF ni mambiisie ligi ya ikombe ward ila ikuwete vamwe timu yulu wa 15 tia imwana na etu. Na niendo tungia FKF mubea muno nundu wa kuwete structured football Machakos County. Ni mwende nesa ende ino uneithia ni tumu support. Nundu bai maana ma tutabekewo tendi. Siana isi tutu ku invest. Tenda siana isi tu sia thauka ithauke sio swika thukume national. Mwetu nane omubila wa mao naike kunewa ivu ni uneni wake wa vinyandeti. Kitu akachukua kama mchezo. Nikamwambia sisi tunaambia wasichana wetu sisi hatutaki kubeba ball, tunataka kucheza ball. Na mumeona we are very serious, tunacheza ball atubebi ball. Yeah? And when they come in the fields, they know what they are doing. Hawajakuja huku kutafuta vijana, wamekuja kucheza mpira. Daniela Mongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masaku, kuma skuluni wake mune wadini ya ikombe ukamba wayata. Na wamefanya masiara kweli, anaingia pale, anatenga namba 10 katikati pale, ni launcha kabili ama ile